Hello everyone, welcome back to our channel. Ngasi video asiga mayam da weight gain oina bai damakta karamba food aduri diet follow tawni adui matang da ngasi video se semjabani mayam video se last pem view aduga ai channel subscribe to video taraga di channel subscribe to video mo amasung share to ko biganu weight gain natra masa fan bai damakta khoi yam matau tar se calories adudi khoi nongmala kyam calories consume tawi adu kyam burn tawi khoina burn tawi calories to dugai na khoi calories intake to matau ta adu dugai na cha matau ta aduga ngasi na mayam da share to doiba weight gain gi diet plan se yam simple ni amasung ngasi khwaidagi hena consume tawde je complex carbs amasung protein and fiber amasung fat amada khoi breakfast ga khoi oats consume tawani adudi oats ave se complex carb ni adudi yang na digest oroi aduga khoi breakfast se yam heavy breakfast consume tawani adudi akoina breakfast consume tawlorega college aningba na office aningba tharga su asisina akoi hakchang siga taptum tawraga khoi matau tariba nutrients in circulate tawni aduga oats meal siga koi 2 banana amasu 1 peanut butter add tawjagani aduga si se koi consume tawing to taraga di 2 brown bread amasu 1 peanut butter natraga 2 egg amasu 1 banana add tawjagani aduga breakfast to boloraga koi lunch tawdingai se snack am add tawni adudi yamna calories au intake tawai damang ta koi small meal taraga 5 meal mung ma da koi consume tawani aduga koi se siga snacks ya koi fruits natraga koi sweet potato su consume tawai yani adudi sweet potato su complex carb amani aduga koi nongmada 4 to 5 liter water consume to mathau tai aduga koina weight gain matamda complex carb hena important love you adudi complex carb hai se yang na digest ore do carbs ni ado simple carbs na koi jang digest ore gani adi damakta me simple carbs se jaringe evening na tra morning da consume to you ado nungdang da koi jaringe complex carb add to you lunch se koi white rice consume to ni wata so white rice consume to ba ya gani adudi koi evening na tra morning matamda koi complex carb use to the target simple carbs add to ba ya gani ado koi se white rice ka house se hawai natraga chicken natraga egg sigma se koi se protein damak add to ya gani ado fiber gi damak ta koi se salad amasung raw vegetable aduri weight gain matam da koi calories hena koi to banina jang koi digestion na problem oidana bai damak ta koi fruits amasung fiber se koi nongmada 2 to 3 time koi consume to mathau dai lunch loraga koi se ga snack am add to ni evening matam da se koi cha thakera na coffee thakera koi se ga half teaspoon sugar add to ni ga su add to ba ya gani aduga koi se mangra adudi sweet potato add to ba ya gani sweet potato se koi complex carb ni aduga evening lora koi dinner matam da di compulsory koi complex carb chana bo na view adudi complex carb se slow digestion oi banina ya matau te ko nungdang matam da adi koi se ga chapati da tan ani natraga koi se chicken matraga koi se paneer amasung egg fish sising add to view aduga plus salad amasung fiber gi damak ta raw vegetable na salad add to view adudi koina weight gain matam da complex carb yang compulsory ni 3 big meal amasung 2 small meal akoi weight gain matam tai aduga complex carb se 3 natraga 2 meal da di compulsory add to view aduga akoina amukta da faningai na mass gainer sa bata ga di mass gainer da ja ba bad calories amasung mang se present oi ba sugar sing na akoi akchang da amkam negative effect lakani adugi ma'am mass gainer consume to oi mota atopa food nutrients adu jum da phangba pot and invest to beauty paisa do aduga ma'am aina haiba diet se 1 week na 2 week follow to view aduga any result do ma'am comment share to biramu aduga mass gainer gi matang na ma'am any khangning ba lerega su comment to biramu aduga ai gi video se like to biramu amasung comment to biramu and share to ko biganu thank you